Hashize imyaka 62 uyu munsi ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 1958 igihugu cya Brazil cyatsinze Sweden ibitego 5-2 mu mukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru. Brazil yari yatangiranye amahirwe kandi igaragaza umukino urimo ubuhanga ku buryo na n'ubu cyitwa umukino wanogeye amaso. Umukinnyi wagaragaye cyane yari umuhungu w'umusore w'imyaka 17 witwa Edson Arantes do Nascimento, uzwi cyane mu izina rya Pelé. Akaba yari yatangiye gukinira ikipe y'igihugu cye afite imyaka 16. Mu mikino yo guhatanira icyo gikombe cy'isi, Pelé yaberetse ubuhanga, atsinda ibitego 3 mu mukino wa nyuma. Brazil yakinnye na Sweden, Pelé na mugenzi we Vava batsinze ibitego 2 buri wese. Brazil yongeye gutsindira igikombe cy'isi mu mwaka wa 1962 no mu mwaka wa 1970, bityo ihita igira uburenganzira bwo kugumana igikombe cyitiriwe Jules Rimet kubera ko yari ibaye ikipe ya mbere mu gutwara igikombe cy'isi ku nshuro ya 3.